Hello guys, for today's video. Kay video manggid ni guys, di man ni siya picture. Tanawa guys, o naanay nag-aso di rin dapita. Tara guys, magsalad na tag sayo kay haron sayo makaon. Tanawan ninyo guys, already na. Nya ang atong makaroni kay nalata na. Tara guys, makakaon na taanig salad guys. Umauna ni naragihaon na. Utan awa ang atong makaroni. Okay, daghang salamat guys. Suportahin ning for today's video guys. Kay haron makalingaw po tagamay guys.